بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے پیارے بچوں اور دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم لوگ اردو کا قاعدہ کا سبق نمبر 41 کا پارٹ 2 پڑھیں گے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ چ کاف زبر چک، کافی زر کی، چکی، کافل زبر کا، چکی کا، پے تھا زبر پت، تھار زبر تھر، پتھر، بے زبر با، ہیتے پیش ہوت، بہت، بھالی زبر بھاری، زری، بھاری، ہے یہ زبر ہے، بھاری ہے، چکی کا پتھر، بہت بھاری ہے۔ چ کاف زبر چک، کافی زر کی، چکی، کافل زبر کا، چکی کا، پے تھا زبر پت، تھار زبر تھر، پتھر، بے زبر با، ہیتے پشخت، بہت، بھالی زبر بھاری، یہ زری، بھاری، ہے یہ زبر ہے، چکی کا پتھر، بہت بھاری ہے۔ جیم پیش جو، میم عین یہ زر میں، جمع، کاف واپس کو، جمع کو، چھاٹے پہ چھٹے، یہ زر ٹی، چھٹی، ہے واپس ہو، تے یہ زرتی، ہوتی، ہے یہ زبر ہے، ہوتی ہے، جمع کو چھٹی ہوتی ہے۔ جیم پیش جو، میم عین یہ زر میں، جمع، کاف واپس کو، جمع کو، چھاٹے پہ چھٹے، یہ زرٹی، چھٹی، ہے واپس ہو، تے یہ زرتی، ہوتی، ہے یہ زبر ہے، ہوتی ہے، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔ کاف زر کی، یل زبر یا، کیا، نون زبر نن، نال زبر نا، ننھا، کیا ننھا، سین علی زبر سا، ننھا سا، لام رے زبر لڑ، کاف علی زبر کا، لڑ کا، چے زبر چا، لام علی زبر لا، چلا، الف مد زبر آ، تے علی زبر تا، آتا، ہے یہ زبر ہے، آتا ہے، کیا ننھا سا لڑکا چلا آتا ہے۔ کاف زر کی، یل زبر یا، کیا، نون زبر نن، نال زبر نا، ننھا، سین علی زبر سا، ننھا سا، لام علی زبر لڑ، کاف علی زبر کا، لڑکا، چے زبر چا، لام علی زبر لا، چلا، الف کھڑا زبر آ، تے علی زبر تا، آتا، ہے یہ زبر ہے، آتا ہے، کیا ننھا سا لڑکا چلا آتا ہے۔ الف سنزر اس، نون کا پیش نک، کاف علی زبر کڑ، نکڑ، پیرے زبر پر، نکڑ پر، اس نکڑ پر، ٹھی یہ زبر ٹھے، رے واپس رو، ٹھہرو، اس نکڑ پر ٹھہرو۔ الف سنزر اس، نون کا پیش نک، کاف علی زبر کڑ، نکڑ، پیرے زبر پر، اس نکڑ پر، ٹھی یہ زبر ٹھے، رے واپس رو، ٹھہرو، اس نکڑ پر ٹھہرو۔ میم یہ زبر میں، نون غنہ، میں، ٹے واپس ٹو، کاف موقوف، ٹوک، رے یہ زر ری، ٹوکری، میم یہ زر میں، نون غنہ میں، بھاٹے پش بھٹ، ٹے یہ زر ٹے، بھٹے، لام علی زبر لا، تے علی زبر تا، لاتا، ہے واپس ہو، نون غنہ، ہوں، اس میں ٹوکری میں بھٹے لاتا ہوں۔ میم یہ زبر میں، نون غنہ، میں، ٹے واپس ٹو، کاف موقوف، ٹوک، رے یہ زر ری، ٹوکری، میم یہ زر میں، ٹوکری میں، بھاٹے پش بھٹ، ٹے یہ زر ٹے، بھٹے، لام علی زبر لا، تے علی زبر تا، لاتا، ہے واپس ہو، نون غنہ، ہوں، میں ٹوکری میں بھٹے لاتا ہوں۔ تے میم پش تم، بھا دال زبر بھد، دال یہ زر دے، بھد دے، سین یہ زر سے، بھدے سے، ہے پیش ہو، رے واپس رو، فے موقوف، حروف، لام کھا زر لکھ، تے یہ زر تے، لکھتے، ہے واپس ہو، لکھتے ہو، تم بھدے سے حروف لکھتے ہو۔ تے میم پیش تم، بھا دال زبر بھد، دال یہ زر دے، بھدے، سین یہ زر سے، بھدے سے، ہے پیش ہو، رے واپس رو، فے موقوف، حروف، لام کھا زر لکھ، تے یہ زر تے، لکھتے، ہے واپس ہو، لکھتے ہو، تم بھدے سے حروف لکھتے ہو۔ الف لام زبر ال، لام را زبر لڑ،
अल्हड़ पे ज़बर पा नु ये ज़रने पने अल्हड़ पने काफ ये ज़र की अल्हड़ पने की बेल ज़बर बा ते मौकूफ बात नून है ज़बर ना काफ ज़बर कर बात ना कर अल्हड़ पने की बात ना कर काफ संजर किस बिनते ज़बर मत किस्मत काफी ये ज़र के किस्मत के लाम खे ज़र लिख खा ये ज़र खे लिखे काफ वापस को लिखे को काफ वापस को नून मौकूफ कौन मीम ज़र मी टेल ज़बर ता मीटा सिन ज़बर सा काफ ये ज़र के सके किस्मत के लिखे को कौन मिटा सके काफ संजर किस मीम ते ज़बर मत किस्मत काफ ये ज़र के किस्मत के लाम खे ज़र लिख खा ये ज़र खे लिखे काफ वापस को लिखे को काफ ज़बर को नून मौकूफ कौन मीम ज़र मी टेल ज़बर ता मीटा सिन ज़बर सा काफ ये ज़र के सके किस्मत के लिखे को कौन मिटा सके। एक बार से मतन को रिपीट करते हैं। चक्की का पत्थर बहुत भारी है, जुमे को छुट्टी होती है, क्या नन्हा सा लड़का चला आता है, इस नुक्कड़ पर ठहरो, मैं टोकरी में भुट्टे लाता हूँ, तुम भद्दे से हरूफ लिखते हो, अल्लाह पने की बात ना कर, किस्मत के लिखे को कौन मिटा सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के सबक को अच्छी तरह समझ लिया होगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सी यू अगेन।